laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ɓawo en yettude Allah yettenmo no hana yettirede noon, yettenmo ha o weltano en o hokkola en alijanna makko wiyeteɗon firdaus. aray juuroɗen e nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam, kanko e ɓenguuro makko e wondunoɓe e makko e jokkunoɓe ko ɓen jokki ha hawti en ɗo hande. Allah yo yurme en fof yaafo en, amin. En tokkitoto e yewtere men nde ñandere yewtunoɗen fi haqqil kon. aray hande en yewtay fi haqqil kadi continue ɗo yahen ha ka Allah hanni wo inchallah. alay noon mi yejjitali nde ñande en landodirno landal tigi tigi est ce que koyen joma haqqil, est ce que yen mari haqqil. mi anda simo kala e mon wawi mijjitade ɗum moƴƴa. say koyen joma haqqil ko honno andorta haqqille ɗen, ko andorta ko kuuɗe ɗen. sabuna haqqil ko hunde nde tawata nde yii kewo e kuugal. kayre tun haqqille tun si waali ke ɗo e tabal, ha waɗa lineti a yiyata, ha waɗa microscope a yiyata, par ce que haqqil si ɓornaki dolokke wiyeteɗo on kuugal o yiyotako, ko ma on tigi gollira ɗe siɗe yiyo. no woodi kalama kojo wiɗo o haqqil no waywa waado paara, non ko fontori o moƴƴiri. mi anda son faami. haqqil no waywa waado paara, nongo fontori o moƴƴirani tagaɗo. alay en fof inchallah yo mari haqqil. Allah o kaali fof piiji ɗin fof, kono o ɗalali en fof kadi piiji ɗin fof. ko ɗum waɗi haqqille ɗen o waɗi ɗe, o waɗali ɗe goote. ɗo kadi anden wonema haqqil na guudi, haqqillaji woodi. neɗɗo kala no mari haqqillaji pus. wano scientifique ɓeɓe no fottani hande, wonema ko fanɗi fanɗi o neɗɗanke no mari haqqillaji jeɗɗi, ɗi fof hiɗi aawi e tagaɗon. no gasa noon hala goɗɗi goo e ɗin haqqillaji jeɗɗi no développi ɓuri goɗɗi. développi ɗiɗi ɓuri yiyede, ɓuri andede. ko honno woni ɗin mi sitana en ɗi. no woodi haqqilla tawata ko ɓurɗo lullude, ko moɓe wiyata kon haqqille jangirɗe ɗen, ɗen ko feereji. janga faama maandito, ɗum ko haqqille feereji. no tawa eɗen haqqille ƴanal, haqqille ɓanduyankoyagal. sa yi ko technicien ɓe waɗirta juuɗe maɓɓe ɗen, ma ko artiste ɓe, ma sportif ɓe gollirta ɓandu maɓɓe no, ɗum kadi no tawa e haqqil. en andi ka sahabaɓe ɓen ɓe fof na haqqille wote ɓe marno. si aba hurayra no andira mandi tagol, salmanul farisi no andirano kañum andugol fi hare.
yen andi Ali ibn Abi Talib no andirano ko wiete ko nahaw e balaga andugol no yewtirte no windirte hay sahabaɓe ɓen ɓe fotatano marde haqqil na haqqille gote développé no e salaji maɓɓe ɗi mo kala Allah no okkuno ɗum haqqille feereje ɗo kadi haray mi sitanta on haqqillaji ɗi science on wowli fi mun ɗin fof kono mi yewtay on tun wondema haqqillaji ɗi gona goto woɓɓe kon haqqille ngeygu mari woɓɓe ko haqqille huwodiral jama mari woɓɓe ko haqqil ƴettugol haala yewtaka hala ka laaɓi ko ɗum Allah okkiɓe woɓɓe hala haqqille ko Allah okkiɓe ko manditagol a wowlay tun ɓe mandito woɓɓe ko haqqille faamugol hunde no yuɓɓidirgol piiji woɓɓe Allah okkiɓe haqqil wiiteɗo ñeeñal ɗi haqqillaji ɗo fof no woodi a yiyata tagaɗo mo tawata eno hawtidiri ɗiɗo fof kono a yiyata kadi tagaɗo mo ala e gogotel ma ɗiɗi ma tati e ɗiɗo fof ko ɗum waɗi needi ndi neete ɓiɓɓe men ɓen koyen watta yila tan eto ha tanƴine ɓiɓɓe men ɓen ɓe ala haqqil yen yaawi ko wiɗen goɗɗo layif yen yaawi ka nodduɗen pay gonko yandi amala haqqil koko hawni nelaɗo ma kano hay goto ala haqqil ɓe noddano goɗɗo ɓe wima o ala haqqil moƴƴuɓe ɓen fof innata goɗɗo o ala haqqil haray anden kala ɓiɗɗo men mo marɗen mo wonɗen newde mo mari ka Allah okkiri mo haqqil ettoɗen ha yen ko haqqille honɗe o mari walla mo o développa kin haqqil si goɗɗo tawi haqqille makko ɗen ko ka ɓandu woni ko ƴanere o mari tan eto haɓɓitoɗen en forsay on ha o wona avocat jo hay sina ɗum welatamo c'est à dire ta en newɓiɓɓe men ɓen fi men ne en ɓe fi hoore maɓɓe enen ko men kon feƴƴi ko maɓɓe kon no arude needi ko newugol goɗɗo fii ko anda fii mum ko newugol onti fii ko arata seede mum enen en ne'ano ka meɗen kono ko ɓe ne'ano en kon fof hande ko seeɗa jogiide par ce que aduna on change si mamiraɓe men ɓe no anduno ko ɗum ɗo fewdoto jamanu men ɓe ne'irtano babiraɓe men ɓe no ɓe ne'iri en non haray ɗon ko entre parenthèse tummi yewti fiiɗo ɗum non ko honno woni importance haqqil yalle margol haqqil no mari importance yen andi wondema kala mo ala haqqil mo tawata haqqil mumkin heɓi nawnare d'abord ala mo ala haqqil kono no ala on tigi sabu nawnare ngandi yankore tawata o wawata hutorde haqqil makko kin ɗum ɗon on no townitana dewal yen andi jaka margol haqqil no tawa e condition ji fiyo dewal goɗɗo dago feetuɗo hajjata hoorata ɗum ɗon ko alam ɗimmum ɗum ko hono woni kadi nafa haqqil ka wondigal si jama on wondira haqqil halayen wondiri wada ɓe jiɗin ka botore
wawɗo goɗɗo o piya honken mo tum piya mo ha o ɗate jatta ko jogi ko addi en wuuru ngurdal labaɗam ko jogagol en haqqil ko honnum kadi woni nafa haqqil no tawa e nafooreji haqqillen ko permetata en andugol no wuurirɗen ka wuuru nden e ko honnum wuurante ko honnum woni nafa haqqil nafoore haqqillaji ɗin no ɗuuɗi en wawatade sittude ka vidéo men ɗo kono mi andinay on tun hunde wotere neɗɗo no jogora juuɗe ɗen hunde ɗen fuutomo o jogora hay ƴakkirde ɗen hunde ɗen fuutomo kono kala ko jogorɗa haqqil haray jogi kadi fuutotako ma kala faalaɗo jogade o adunamen ɗo yo jogor mo haqqille makko ɗen ɗe aduna o fuutotako mo o faɗatamo o faɗoyta kadi laaha yo jogitol diina makko kan haqqil taw jogitol ka passion e mbeleede ɗum ko seeɗa komi andintinno tawi fi nafooreji haqqil no tawa e ko yewteten ɗo sakkitoɗum ɗo ko honno non yaldi yen wawi wadde piidi ko ɓeydata haqqil sabona buyno nodda wonde lando karamukoɓe ɓe est ce que no woodi ko windete yarne men yarno baggu amen piyo ko haqqille makko nen ɓeydu mi wattana on hunde wotere haqqil no waywa kaafa sa faala yo kewelu a laggotoki e gandal a jangay no jangirɗa o haqqille maaki haqqille ɗen yaajiri no laggorɗa laɓi o ki weliri no laggorɗa haqqille e gandal o e bindi ɗi Allah jippini ɗin haqqille maɗe weliri hunjine paykoye mon koye Qur'an so ƴetti kala mo koɓe feƴƴuɓe ɓen on tawaɓe fof maɓɓe ɓe hunjino Qur'an haade koɓe boboɓe ɗum welini ɓe haqqille ɗen tawi hande kadi kala ko adda ɓe janggay ko ɗum waɗi ɗum haqqille ɗe lagga no law awa son faala yo ɓiɓɓe mommen heɓu gandal wakkilo janga hundineɓe Qur'an janneɓe Qur'an si bobo ma jangi Qur'an andu ko lutti ko fof mettantammo jangugol sabuna ala ko ɓuri Qur'ana mettude jangude ala ko ɓuri Qur'ana tiiɗude e gandal o Qur'ana mo Allah jonni en ko laggorde wonande haqqil kala non faalaɗo yo haqqil ɓiɗɗo mum yo welu tawa ki janggay kala ko o woni yo laggoki ka Qur'an yo eto ɓiɗɗo makko hunjo Qur'an ɓiɗɗo o noon hunjorta Qur'ana piggal ma doole ma forcé ete yiɗi noon ɓiɓɓe mum ɓen Qur'an so yiɗiniɓe Qur'ana hunjegol ɓe Qur'ana mettata fii on yiɗiniɓe Qur'ana jangugol ɓe Qur'ana mettata fii noon yoɓe yiɗu Qur'an yoɓe yiiro on Qur'an yoɓe naniro on onon baabiraɓe ɓen onon neniraɓe ɓen Qur'an kaɓe naniri on fi Qur'an o yiide hunde nde kala nde tawata haqqille maɗe no tabiti e mayre a yiɗayde so tawi ko Qur'ana to woni ka mum ko ɗum jangete toon ko ɗum nanete toon a sakkitora yiɗugol Qur'an haray simi ƴettuno konngol men ngol ko haa ɗo mi andintinayi on tun wondema
buumire ɓiɓɓe maɓɓe giggol ɓattore e maɓɓe gandal andineɓe diina haray ma assalam. نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا laawol kisal ko laawol peewal e ɓangal. دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن